mga kabika, welcome to Panginoon Public Market. Suruin lang kayo. Nakakaroon din sa Panginoon po. Ay, happy rin ako. Naglawan na lang guys. Naulang. Hindi ako naglawan. Hindi sila kita tanawin. Ano ba? Kawagag yung ito. Tawa. What's up, mga kabing? Okay, no? For today sa aking yeah, mga kabing ko. No, sa akong vlog karon mga kabingka. Tan-awon na to ning tulo ka mga binatiyo. No, tan-awon na to ilang tirada ang ilang birada kung unsa ni sila, no? Sa mot ni si GL, no? Si GL, si JB, ag si na si grabe din sila kasipat kani sila GL, si JB og si Chuchon, no? Ako maingon ani nila okay kaayo na inyong kuan, di lang kay basta okay, astang okay mga kabingka. So atong tanawon tanawon. Okay, tara, let's do it mga kabingka. What's up mga kabingka, no? What's up, kabingka, no? Kabingka. Dol! Kita-kita sa kalinan, mga kabingka. Yes, kita-kita. May kanta para sa mga dol. Ayo. May kanta. Ito, New Year, na nakadiri. Shamu Kurus. Siya, Juan, Shamu Rap. Ako Rap. Dok, may nakisinabot. Kauban na kayo, dili na yun. Ako si John Lloyd. Kauban ako karon si GB. Principe. Si Jude Kill. Irmi Asur Garma. Nami karon rin, nagbuhat may kanta. Among kanta karon, namami sa pispan, no? Isda. Ako, pantas. Rap. Ako mo beatbox. Ako mo beatbox, guys. 2, 3, 4. Isda. Nagpakaon mi dito. Isda. Piting usuga mga kani mga isda na mga tilapia. Walay halo, walay pantat. Piting lamia sa mga isda. Piting lamia. Unsa gipangita nimo sa isda? Kanang isda lami prituhon, piting lami subahon mga Bingka. mga kabingka. Naatay tilapia, naatay pantat. Naatay murmuro, napod si Barrios. Diyos na murag murumuro. Okay, no, mga kabingka, shout out ang dapat i-shout out, okay? Team EE Youth gikan sa University of Mindanao Matina Branch, okay? Ista ko Lindoy Boys, yes. Landoy, Aljon, Niljan, Kent, okay? Onyx, Imat, Jok, Ipoy, Mugi, Kukoy, Randy, okay? Ni Amigong, okay? Choco, BMX Crew, John Paul Prince, Udal, Rigel, okay? Pats Anton, Savilina, Virano, James Lucero Planas, James Acolod, Mats Ikumos, okay? Arvin, Clint, Kent, John, Mabulut Doc, Charlene Atok, no? Lundix, Joshua, Luis, Romel Pebrero, Birix, Dumantay, Alvin, Calvan Hit, okay? Jude Martinez, Nivato Hope, Charmalhi, okay? Carido, okay?
Rus Arcam, Yvonne Diaz, Nelson Camilo, Erjan Cortez, okay? Aldimar, Alfreds, okay? Jarligo, okay? Jason Pando, okay? Victor J. Dulis Reyes, Mark Stephen Ersan, okay? Arthur Di Lantar, okay? Binhard Grilon, okay? John Felix Gloria, okay? Lawrence Gerald Hilardo, okay? Mark Josh Bulay og Kawawang Nilalangs, Azin Clip Darrell Pakwit, okay? Impresses, okay? Angelo Mabulot, Doc Johan Mabulot, si Ben Utelina, si Stephanie DJ RJ Mantalaba, Davao Mix Club, Davao del Sur Chapter, Jumong Rodriguez, Wex, ay siglabay-labay dag Mangga Wex, no? Sa Sarpa Village, sa Samantha Home, SGR Boys, yeah. Sa may Katalunan Grande, okay? Sa Panakan Tibungko Bunalan, okay? Sa may Panabo City, sa Dagon City, sa Digas City, sa Mati City, okay? Diya sa may Amihan, sa Mati City, mga plaza diya, mga kabingko, no? Maula kong maingon diya sa Winston Plaza, One Plaza, Pedro Plaza, Eden Plaza, okay mga kabingko.